कमायन तौरखिबनो करायना तौरपनो हाइबा मतमदा मसी अखोई लेरिबा अखोगी कनोसी टैंकी सिगी लाकबा अखोगी कनो सिंगसदगी पाइप सिंगसी कथला कांदा ओइल सिना मागे लंबी दे चेला कांदा हारिबा रिवर कदी याम लापनै तवदबु अखोगी लेरिबा रिवर जगी मही ओइबनिना मागी अखोगी लेरिबा पोतु रिवर याव मही दु मागी अनेमद चेंधरपद हौना सानेना अदु मथंग मथंग तारकपनीना अदुमायना थमजगे तवदबु मसी मियोय खरना कथलमने हाबदगी साइनदि फंगे अदुगा थाव मजु हुरानगे तौरगदि थावदु पूरा चखिनी पुरमदबगी मरमना करिनो हाबजे तवदबु मदु इन्वेस्टिगेशन अमा तौरकांदा फाइंडिंग अमा पुथोकदमनिना अखोना ओबहेंदा हाबदु यादबनिना मदुगी मखा चथबा अदुम रिपोर्ट लेगनी हादना आई थमजगे अदुगा लोनना अखोगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सि टेबल तौबियो हाबदु अखोई हारिबा गसागी अखोई स्पिल ऑयल कॉम्बाट टीम की कनोसी अखोई रिपोर्ट तरुरक पिरखरे अखोइदा मखोइना साइड विजिट चलबा मतुंगदा अदुगा लोनना अखोई आईआईटी की सु माय विजिट अहुमलक चलुरे अदुगा अदुगी सु रिपोर्ट पिरखरे अदुना सिगी कनोसी अखोई पुन्ना उंतंग साइ टेबल तबयो दा इदुम पुरगा लाक्सरे हौसिंग स्पीकर के थ्रू दाई अखोई ऑनरेबल मेंबर दा होनबा थमजगे सेदा डिटेल रिपोर्ट ओइनमक लेरे अदुगा अखोई हुजि यामना मी पाइनिंगाई लेत्रे हाबि पोर्टे अखोइना हाइजबदी आइने एक्सपर्ट मक्स नत्रगसु एसपर दा अखोगी रिपोर्ट पिरकपगी मतुंग इना अखोइना मखोई अखोगी कनोसी वाटर कलेक्शन अखोगी तौबसी सैंपल से अखोगी जनवरी की तांग 13 अमा तौरे 23 दा अमा तौरे अदुगा 15 जनवरी दा अमा तौरे अदुगा 8 फेब्रुआरी दा अमा तौरे 14 फेब्रुआरी दा अमा तौरे अदुगा 27 फेब्रुआरी दा अमा अखोई कलेक्शन से अखोई तौई अदुगा हारिबा अखोगी लोकेशन इफेक्ट तौरिबजे अखोइना साइड 1 2 3 4 हाइदना अखोइना खाइदुई साइड 1 जिना कदाइदनो हाइबा मतमदा अखोगी कांटो साबल लेकाइजे अखोइना साइड 1 ना थोले अदुगा साइड 2 सिना स्ट्रीम डाइवर्शन एरिया जे साइड 2 ना अखोइना थोले अदुगा अखोगी साइड 3 सिना पेडी फील्ड की कांटो साबल एरिया से अखोइना साइड 3 ना थोनजबा अदुगा लेरिबा साइड 4 हाइना थोले सिना रेसिडेंशियल एरिया खुरखुल की सेबोक लेकाइ जे अखोइना थोलगा अखोई कनो तौजबनी अदुना हुजी हुजी अखोइना पाइनिंगा लेत्रे रिपोर्ट की मतुंगिना सुमे अखोगी लेरिबा 11 साइदैदा अखोगी लेरिबा ऑयल एंड ग्रीस की कंटेंट जे अदुगा लाइबा इसिंग जेदा मिलीग्राम पर लीटर दा अखोगी 8 नि अदुगा एक्सेप्टेबल लिमिट्स ना 0.20 ओइगदवा सेदा जनवरी की भाव 1 भाव तो बांगामे अदुगे 12 जनवरी दसु 19.2 हेंकल ए नेक्स्ट डे दा अदुगे देन अखोई 15 जनवरी दा मसिगी पोजे हंदरे 6.6 दा अमुक लेरे अदुना अखोगी लेरिबा 8 फेब्रुआरी 2022-24 दगदी हंदरे मसिना करिगे हंदरे इनो हाइब मतम दंग सागे अखोगी कॉम्बाट टीम जिना अखोगी थबा होगिबसी अखोई 19 जनवरी 2024 दे होगिबे मतुंग दगदी मसिगी लिमिटेड आय 0.20 दा अदुगा 14 फेब्रुआरी 2024 अखोई लौगिबे पोसिसु 0.20 दा लाखरे अदुगा 27 to 2024 लेटेस्ट when लौगिबे पोटदी मसी कनोसी कंटेंट सी अखोगी ऑयल एंड ग्रीस सी 0.08 लाखरे अदुना अखोई हुजी याम कन्ना अखोई हाउस की दा अखोइना थमजबदा अखोई प्रजा मयाम दा अदुगा हारिबा पर्टिकुलर एरियास दा लेरिबा इपुंग खुदिमकता अखोइना मी पाइनिंगाई लेत्रे हाइबदु अखोइना हारिबा रिपोर्ट सिगी बेसिस दा थमजबनी हाइना आइना थमजगे अदुना अखोइ गसागी अतोपा अते अतै लेरिबा फाबा पुनबगी पोर्टुदु हुजी फाउदी लेत्रि अदुना मदुदे अखोइ लेरिबा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना होम इंचार्ज ओबने हेना खंगबिरगनी थमजरगा अखोइ गसागी अयाम चप मानब माले अखोइ लेरिबा अखोइ ऑनरेबल मेंबर श्री लोकेश्वरना हाइबिगिबदुसु अदुम लोइब इमान मानब गाक्तनिना आई शायद अदुम यादरना आई टेंजनजगे थैंक यू वेरी मच यार सर अखोइ ऑनरेबल मिनिस्टर ना याम फजना सिंगदोकबिबगा लोइना रिपोर्ट पामबदुसु फंगजरे दो अइना हाइजनिंगबसे सर अखोइ हुजिकी इरांगसिदा अखोइ प्रजासिंगसि मिपाइबा सिदा नतबा से इसिंग हु था पोइजनस ओइबा थाधरे इसिंग थौरनु गाइबा रियूमर ओइबा अमा ओइबा सिगुम मयाम अमा तौबा अदु सिदी अखोइगी अइना गसाइ ह्यूमन राइट्स की टीम अमना चतपदा मोइगी करी स्टेटमेंट हाइबा तारे मीडिया दा थेंगजगिबनी थौइना यानगाइगे अदना यानगाइरगा तौरंबा माली हाइबगी अदुना अइना अरोइबदा हाइजनिंगसे मीसिंगदो बरु चेनबा मीसिंगदो फारे हरगा खरा थुना फारगा बसी तौबा यादेको हाइबम तंग खंगलगदी अतै अतोप तौगेना खलमगसु मधु तौदननबगी दमुक्ता
madu kanna hotnabiyu haidna honorable minister ge attention draw tawjai sa Kogi hariba honorable member ki wafam si amna chume dubo masi ai ngai saiju panjaki duni honorable leader of house aduga home in charge na su masi marik chumba si hena khangbiram gane aduna aina madu thambada house da kana mapung phaga do mande honorable leader of house da I request tawjari khara thambina ba thank you hello jeki heavy fell se pura high security zone hai batai khoi ge lema khong army ki campus manung da gum leibum hai tare ne masida jangaga tawng bagi mui capacity se khoi gi central processing sina hoda jala aduga marui bidi madura jangaga kakthapa khottapa ma tawdui se army kem do lala satpadi yang wana aching batu ni lakradi khangdre ko aduga makale chalagdi ludi loni machine tang thambi nungan speaker sir honorable minister su details mayama kumbi gre adu honorable members singi concern do ai kitang singi matang sida ai involved to busumbra ina ai ju kanjabane numitu ki thogdok to yamna very as kare hani hatta yang panic ko ebe situation namane ai ngon da phang masin numidang pung nipan ga minute nimpu pung nipan ga min ai still ning sangi maram di madu gi sindu ya terrible loiba sindu ne pung nipan ga nimpu ta bas ta ngang am nai ngon da si video ji utpan sa gi thau si gi no si gi thau ji nang ne ta or chen thar ko as adai dei si lai ba ya da na I thanks honorable minister dinko aduga matugi pradhan ex pradhan akhoi kanto gido kodak ta phone tor kan ei sidi lebang mang batare moi gi sidi masi sabotage male hairi ba sigi thang mayam sini imphal tu ren yogro gadi lokta ge ogro ni sini mangani kamai tawni nang au toi mo arai ba nang kaino tawra JCB ke puthoin tor kan dai honorable dinku du su phone tor dinku si nang sangune sang da ba yaroi ne even water supply gi minister yaima I phone tawre dagi honorable minister to noi changja lusi aro sigi pose I doubt I mind singna bokhrale masi mi fatta ba kangu na soina goini ai kanano dikhai ro to budagi adu gi hek adu ubudagi di sir hojiki pradhan jina adagi honorable MLA to moi adagi kano si JCB putho kana nearest labuk amu da thaido win maram di sing si sum selaga stream si yaro ni kandogi nearest labuk am dagi so labuk mapu ki compensation hori ba darkar leba koi pini labuk du da kom tok tho adu ge thau thaidok thingjal non tar kan I thanks Manipur police adu gi da tawgiba adu honorable minister ani hum sanction na tawra kan da sar maina diversion ta hor kan da imphal tu ren hok da bani adu ga lokta ge hok da bani natai akhoina kari gum kano du uram daba hojiki man video macha sida social media sida tharak pase aingonda pung nipang mi nipu sida uramdragadi hariba thau mayam se imphal turen yorkan madui matung loina santomdana yam sathiba kyau sama drinking water sing kanamine to ro thong godo ai ishwar bu thagale adamai to gunna sa madu divert to hobuni huji lokpham dugi do adagi di leibe adana expert loina kore coast guard kari ai thanks honorable union home minister magi knowledge to bodai di coast guard kari thare adagi kano IIT ge expert guwahati dagi thare torkan loina expert me amu yengalaga contamination leibra leitabra poisonous oibra oidabra torkan da to bani strongly condemned to we so me huji honorable member kano na lokeshwar na pukat pigi bodo yana highly sensitive zone to bodo hujiki area si di phang tawraga leiraba function tawra chahi manga tara kun tawroktra mina jungle loi kari woi khoi hi kano I mayam ji haurga tawraga leiba jagan adugi manung do sanga nema tawramis aduna khoi chap chaba action khoi FIR ani file tawi chap chaba khoi action lawrga kanna thiri hebsi hujiki leiba situation sida tap changaga adu ada ina tawba yadaba kitang amasu leibagi khoi speed up tawdabani adu hujiki haiba posidi masi khoi mayambu sabotage ni haibasi madi aigi oi badadi expert na kari haibanu khangde aigi oi badadi chama chingnare aduna huji madu khoi haiba mfamdu pura khoi hujik loina kokthoga
खाजन खोचन तौर सेक्यूरीटी अखोई स्टेट की सेक्यूरीटी फोर्स IRB मफमदुदा थाजन करे हाना पुलिस फोर्स पुलिस मनाक्ता लेबनी अदुगी पुलिस का गदो हुजिक लोइना थिगतपदा याउरी अदुबु कैंपस मनुंगदुमक्ति नते अदुना कैंपस तो की तानाबदा लेबनी अदुना हुजि अदैदा एक्स्ट्रा पुलिस थाजन खोचन IRB थाजन अखोई फजना ngak sendra makha ta thokna badi khoi tawre tawbudabu adu thokiba tawdok tu yam sathiba inhuman toiba crime against the humanity sabotage karima tawrmagadi crime against the humanity ne aduna adugi poto ishona sanbidana numitu hujiki viral video du hobogi ai pradhan do ina haigani nang aina 15 August 26 republic nang mana pine tawrkan man tawrka thaihuraga labuk to thaida hora matung de sa ekhoi imphal tu ren yok dana lokta yok no to buni aduna honorable members sing concern do ekhoi siam serious in lawi so soi dana mara lebe sing du phana no puthona khoi hona gani na mai thamjagi sa agenda number 2 to mathang da honorable member Shri K Megachandra Singh na raise to begin. Thank you, Mr. Speaker Shah. CD Assembly su loibnina matam khara bi basiam nungai aduga maroiba khara aroibnina kitangdi khoi maroiba khara thamningba question khara di dum phangidre phangdana dum loigiba tare aduna ngasigi aigi calling attention si pukachage sir under rule 77 sorry of the rules of procedure and conduct of the business Saraina Bukachari Bisi Kabar Sing the Sudum Yaware, Koi, and the midnight of Obamayam, at the Taudo, Tengahiba Mayam, Asiga Marilena, Manipurgi, present violence, Masi, Toiba Mayam, no more than the Tokiba, Toiba Mayam Sing, Siga Marilena Nisa Huel and Paugi, Kabaramada, Manipur, Hingakna, law and order. Ngakpagi thabak mori dadi hotrong horamle kuki militant singna ASTPO Singtham Anand Kumar kaptuna hatkre ahenba force thomjil lubada ambush tawrakpadagi commando ahum amasu sokre haiba sigi mathang mari leinana amuka amuk khara matungda ASTPO Anand Kumar Hatkiba case ki main suspect ani special commando gi longupna uple haidana sigi mathang masini sar ana sar masigi haidiba state ki security force ASTPO Anand Kumar Hatkiba se nungaite maroina aikoi state ki police force mayam sing commando Atay Sigiba Mayam Singh, Masidi Tasingna, law and order gi, Masi Magi, duty discharge Tauba, Nako Kopada, Taukibanina, Ikoi, special attention si, I guess I take issue through Mr. Speaker Sir, Masi, honorable leader of the House Kishu, Puning Sing Sinduna, Masigi Siam important when a Lahoning Badegi, Bukatsabani Sir. Loinda Sir, Akoigi. ASTPO Anand Kumar Hatkibsi Tasingna Aikoigi Yamna cold blooded Yamna plan Tauraga Ingna Pazana Masigi position Siemaga Hatkibini Aduna Masi Hoi Sarkar Nazu Pazana Masi Commando Gitim Tauna Kotana Mupaba Kotpa Adegi KSC CBI the NIA the Sindaba Konaba Tau Kopagi Tabak Tauri, Hibasimasu, Adum Kangdi Kangjasa. Adamasi Aikoi State Key Police Mayam Sok upon Yaur Pase, Morel Bushap Taunanaba, Masi Matungda Akoigi Masigi, Tawaya, law and order Singak with the Tawaya, Nanabagita Makta, Masigi State Key Police Singsi, Aikoi Morel Bushap Taw the Carlay, Aduna Masi Makamana Lake Hidabasi, Hoi. Later, adugi mai laikhatiraba matunga mahaki machan padasu khoi ASI gi post ama hapkare kokre haiba masu khoi khabar thengnagre sa aduna ida thamjaningi wafamdi masi ASTPO
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯟꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯗ ASI ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯡꯛ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯏꯜꯗ ASTP ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯣꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯀꯔꯤ ꯐꯨꯡꯌꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯁꯣꯝ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ESDO ꯀꯤꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅ ꯍꯥꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ESDO ꯀꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯁꯦꯝ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯛꯁꯤ ESDO ꯑꯣꯏꯅ MCSꯀꯤ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ASTPOꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ BA ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ MA ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ASIꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯍꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯁꯥꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯆꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ IRB ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯂꯒ ꯑꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯖꯒꯥ ꯍꯤꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ STPO ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯕꯨꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ESTPO ꯑꯅꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯟ ꯁꯁꯄꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯂꯣꯡꯎꯞꯅ ꯎꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯐꯤꯂꯤꯞ ꯀꯥꯏꯈꯣꯂꯥꯜ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ex servicemen 14 Assam regiment hai mai amana ani suba amana hemkholan mate kawi haina khabar da phajana photo si yauraga aikhoi thengna khare lungumna uppe haibasi masigi makhoi mathakta lokhaliba magi kesi karai phawo yaure masigi status si khangningi loinana hairiba mi singse masi militant sing oibra adagi isam chamna after retirement of Assam regiment oina oibra adu isam chamna laiba prajara militant oibra ani subada hemkholan mate se masi social media da su viral oirak paitare sir hemkholan mate si mahaksi ekoi
ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯃꯟꯗꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯟꯈꯣꯂꯨꯟ ꯃꯥꯇꯦ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯟꯗꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯦ ꯃꯧꯜꯁꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ मागी डेट ऑफ बर्थ मसीदा अखोगी आई कार्ड से मसी मचु पाई अदुना इना सारदा मसीगेदी अखोई सोशल मीडिया दु वायरल ओइबदुदा आई सुम थेंगनबदुदा हाइबनी महाक्सी पॉलिटिकल पार्टी में एफिलिएट तौबा पार्टी में की पोस्ट पाइबमसु ओइ मासी मिलिटेंट ओइब्रा हाना मागी एंटीसीडेंट से करिनो हाइबसी मसु खंगनिंगी सा अदुना सुगुम्बा मियोइ सिंगसिगी केसी अमदी मखोइगी डिटेल सिंगसिगी कितंग सिमसु हाइलाइट तौबियो हाय सर सी हाइरगा आई क्वेश्चन से हाना खरा थमजरी सर थैंक यू सर Honorable Chief Minister in charge of Home Statement Thambigani. Honorable Speaker sir, Honorable Member Shri Meghachandran Pokat Pere calling attention like Hyderabad Gumba STPO Anand Magi Matanda Kari Kari Torage Kamain Tobono Karino Haber Manipur Punama Tawai Shokiba Numit Amani Madam the Lake Police Officer Yana Matoga Puning Sangba Aduga State Sigi Miyangi Seba Tono Honabada Toyona Kiba Kangulataba commitment of Magalina conviction young Tabto Obisharamani Malaki the Bashi Equi State Police Tanat and Manipur Pumagi Mangzabani Haina Shuimayana no givenisa. I'm no matter what Hogoni my some ground to Siengaga. Siang Navziki, Oireba Pivam to the Assam Rifle campus Manunda helicopter tab, helicopter Tara Taraga Assam Rifle campus Manunda, police station box at Pachida. I could give police personnel things that documented disturbance over insecure over labor. Adugi insecure over labor the gay Assam Rifle campus Manunda Asakano Tavadu Tadanaba. Uziki Moy police station, she can knock Jagamada helipad am a CMC Hayden. Adugi understanding the Honorable Speaker, sir, Honorable Member, Shem Adugi Shembasi Loiram Daidani Loishalakadorba. Madam the security different angle the challenge Lakonina, Asana Pilgrim Tare, security Pure Madagi Lambi the Sale ambush story. Madugi Poto the Madudi Amuk security Sigi Sep Oinaba Hayden police station lady, commando lady, with the Manata Shem. Madai the mine well planned, cold blooded ni, Kawarti Ekni, Mandi mean a tabuk shooting the combat chatpada operation chatpada, coming operation chatpada, Natragana encountered Nati Hajari. Me do some tabuk shuraga, ground Sengaga lady, neither did the Lumaga Kappa, the Madu Kawart Haina Lowe. The Ma Lake the Bushisha, Yama, the Ma. Like the Bugaloina Mana, Labusing Fan, never honor by Koi. I hing to Maktadum, a police commando with him, Makhada Gisangmani, Timtara Mapan, Rani Pangum Makoi, with some bulletproof. Live activity Madugi Mogi, terrorists in Duna, Singtakta Lumagalera Maga. Madugi Kudung Sava Lorga, mother ambush Tortana, me police personnel in Soktana, Gari, Dimes Togana Gari Mapanama Land Hoki Buduma, I hing to Makta the Pung Animakai home the morning away, other Gari, Asokuya Buduna Gari, Falda Halaga. I'm a difficult situation, Mother Tokibani, Madagi, a quay ambush Torpoda. Rescue to one of the Garigi, Gari, 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 Gari,
bulletproof ki kari gi achouba macha am gi problem mayam do numitu da uba sindu nungai taba ubiram gani uji police akhoi gi police commando ma matak ta gi chingthak gi ambush tor pakana mana lok ki manap du nappa ga leiba ada konthang da samla phal gi gari la akanda madai da changaga casper du la akanda rescue tor pa madu gi nungai taba pen da ba mayam ma khoi government da proposal mayam da phobi dong ne du ga khoi government da sumadu yamna am challenging oi nei khoi da madu gi nungai taba do hujik shu khoi da gi koktri aduna sir adu hek to bude khoi khudak ta commando sing helicopter da ai india government gi defense amadi home ministry I appreciate we helicopter khudak ta even nungdang pai be helicopter bok thapire ada reinforcement sangnana bagi I appreciate we support cooperation madu torkana ada full the commandos and the paramilitary forces sing even army Gurkha regiment ki army ki the paratroopers sing changa kan da hujik sia da operation matang tokna sa mi mapan ni farise mi mapan phare madu manungda Brahmis masa yorame Brahmis masa yorame sai hujik ki honorable member na haiba do koi party gi ticket adu ada kanogi I card adu ada se dum official oibo oida ba pairam ba tawramba adu mayam su yawi adu bu ekoi party ga di madu di mari laina ba mi dinate mai hai ba thabuk tu ba hijari aduna aduguma mi du koi khudak ta koi action lawi adu ga hujiki moina hai terrorist ra adu radar village more ki volunteer village adu but kapi banong mai senari kulai mayam punamuk tu lot pam ya ponte aduna koina sigi case sigi gravity and the importance aduga koigi sentiment of the peoples madu yenga kana koina masi foreign agency yobunina foreign agency means Brahmis masa masu yorombanina adu mathak border la lebanina sa masi ki pose koi NIA gumba sinadraga di masi koi penetrate tawbada asumba puthokpada war gadra haina tawbada gi koi NIA da koi January ki tarikh 38 da khudak da koi NIA da sar case sinakre aduga NIA na su re-register mu tawkre case kano da RC mogi number sida leire 92 akoina 1 da tawre da moina 92 February da akoina tawbana 31st 1 January ki tarikh 38 da pibani da moina February ki tarikh 8 da moi re-register tor kana NIA na thigat pa hokre ada leiriba accused phariba koleba khodi mo husi NIA gi khutta leigrabina moi anywhere da moina puningba internationally moina wa hangning ba tongning ba potu moi gi da leigrabani na I madugi makhata ba ko podo I chalo roge adu thoglok tu yam sathina nungai ta ba adugi operation chatpada muksu constable pa police personnel amaso mo ambush torokna sigibani adu da natana moi taruk taret amaso sokibani thongari ba pose icham chamba law and order natragana khanaba chainabagi strike ki bangi tolo phangwa adugi natre khulai yauna tongnara ganda tongnarakpanina honorable speaker sir koi government am serious wani lawi aduna hariba challenges mayam se mit tongnana bani koina akhoi gi armory state ki ngalai tana army da depend to ngalai tana police da sam rifle da depend to wasi nungai tarba thoki ba thogok sidai da adum akhoi gi policing siamna khulai gi mapan tangbanina akho nungai ta budu ubudagi akhoi khodak ta akhoi cabinet decision lor kanda koi armory armor koi mental koi mine detector yauna bulletproof gari tara khodak ta koi lo boina isona sanbidna adasu tata company gi moi army da pinaba thokba lei number dagi to ngarang bawda sir taret deliver tore ahum mama ngasi mari mangani salani another bulletproof 20 manga koi lori leiriba laiba challenge masi mit to boyana ba sidan ta batai kulai nonglai adu di police ki moral up tong na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯎꯕꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯅ ꯁꯥꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯅ 3,000 ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯃꯄꯤ ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯦꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯣꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥ ꯁꯪꯒꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯏꯕꯦꯝꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯜ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯅꯟꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯅꯨꯡꯈꯥꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯇꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯁꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯏꯁꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯍꯪꯉ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤ ꯂꯨꯛ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯝꯇꯪꯒ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ Honorable Speaker sir, priority ne khoi government gi priority ni more da maitai sing leiramba sing hanjan maitai da natana hana leiramba tribe sing cosmopolitan madugi structure do samkalaga ta han bai se khoi gi government gi pandam moina yam khoi seriously hona jari aduga hujik displace toruga leirba kangbu se aina hujimuk matam tha nomani manga trani hadlo so khoi madugi su yam kana ngarang ma ina pakhat ba committee khara do adugi especially more da sangnana bagi more gi tongnana bagi even chochanpur gi kamaina toba adugi pon mayam do khoi yam kana khoi study tor kanda aidi nakan nama khatana ta ninge na toba yadamne nakalani gi oiba pot ama khoi yam athubu da porkani na thajaba do thamjari sa Marak Thatna ngasi House ta suti nibirakpa Honorable Member Dr. Thokchom Radhesyam House na lip pibi bade yabirabra House na yabirabne lip basi grant tawjare hoji